Негізгісі, мен şu Temir Akınbayev'in işlеген işlerinden bir daha жаман нерсени көргөн эмесмин. Эң негизгиси адамгерчилиги. Бул элге кылган мамилеси, аксакалдарга кылган мамилеси, иш жөнүн өзүнчө. Мисалы үчүн мени караган эч кимдер болгон эмес, өзү келип Темир Сариев келип, ай байке эмне жүрөсүз, кайда жүрөсүз деп. Мен нақылам. Шуға чейин bir пример, bir президент мени чыгырып алып, Осман кандай жүрөсүң деп айткан эмес. Бул мейли, бул менин жөнүндө. А бирок бөлөк кылган канча аксакалдарга кылган, жетим кесирлерге кылган, көп мындай кылган кызматы бар бөлөк, өкмөттөн тышкары, кызматтан тышкары. Адамгерчиликти эң жогору баалап, элдин арасында өзүнүн эмгеги менен өйдө чыккан бала. Özünün bilimi bilen, ekonomikanı жақсы bilgenden, Kırgız yerinin tarafın, Kırgız yerinin başlıkının yolunu жақсы bilgenden анан кейін ödü götürülüyor. Именно Темир Сариев один из тех руководителей, который непосредственно последние 20 лет активно принимал участие в становлении государственности Кыргызской Республики. Слава Богу, сегодня мы в преддверии 30-летия самостоятельной государственности. И в этом непосредственное участие принимал Темир Сариев. Его, если и заслуги, несмотря на это, любой договор могут человека просто вычеркнуть его из этой ситуации. Мы думаем, эта тенденциозность ничего хорошего не сулит и не обещает. Мы не то что боимся, мы в очень большом тревоге. Так можно посадить, так можно очернить любого подрастающего кадра, который сегодня и нас так не хватает в нашем обществе. Была применена мера пресечения в отношении Сариева Темира Акинбаевича в виде заключения под стражу с содержанием СИЗО ГКМБ сроком до 30 сентября текущего года. Мы полностью не согласны с этим решением. Обвинение, предъявленное на Темира Акинбаевича, совершенно абсурдное. Оно ничем не подкреплено и не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса. Считает себя невиновным, так как не совершал никакого преступления. Сегодня при рассмотрении меры пресечения и при рассмотрении вопроса законности обоснованности содержания со стороны органов следствия, со стороны органов прокуратуры не было представлено никаких доказательств подтверждения того, что он может скрыться от органов следствия, либо может воспрепятствовать объективному ведению следствия. Temir ayında ölsün, el için işlep, el için büyüyen bala. Bunu bekerinden kamap yapsa. Bu prezidentten soranağız. Büyük amağını en kurduğunda tiyaktan çıkarıp, büyük amağına çıkarıp sorasın. Bunu talap kılavuz. Talap kılavuz. Talap kılavuz. Talap kılavuz. Dursun kılavdasılar. Olsa emni üçün uşunçalı karandaysınlar. Bir bolduğun asfalt talbay kaldı dep, nepte premier ministrlikte aldılar. Bir 5 müşök altındı götürüp durup, nepte bunu kama kaldınlar. 5 müşök altını olsa biz ayrılığız men işte böyle yapmakçılar. Baldarımızın bari sırt jakta жүрөт. Kalıstık gerek, kalıstık karagılar. 28 komissiya karadыңар Темирден үшін. Emni üçün oşonda алар туура эмес чечим чыгарды. Алардын чечимине караган жоксуңар. Садыр, алтыным, сен чыкканда баарыбыз ыйлаганбыз. Айлыбыз менен ыйлап, аябай сүйүнгөнбүз. Анан ушунчалык башын көтөрүп, сөзү күчтүү чыгып, Кыргыз үчүн жанын үрөбөй иштей турган балдарды камайт деп ойлогон эмеспиз. Ачыкка үй камагына чыгаргылар, үй камагына. Биз мына бул жерде баягы анын бир жамандыгын көргөн жокпуз такыр. Үй камагына чыгарууңарды суранабыз. Еще жакшылап, талдап, жакшылап, ачык айтып, ак сүйлөгүлөр. Жарбайт. Баягы өстөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан жат жаман деп. Эмне кылып атасыңар? Улам бир Кыргыздын чыган балдарын камап эле. Темирге боштондук.